Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kiladon hado arp khanai ngut kibrio kibadon jingduna ki Dkhot men kibalayo ki Jingïarap ki kentup da kitiar kum ki wheelchair crutch bat Jingïarap ya ka bor yo sngo bat life nyo ngut kibalayo da ki niramaya health insurance cards ha ka program bala penong da Ophis district social welfare officer ringkat ki bor penyat ka district West Giant Hills bat ka composite regional center for skill development rehabilitation empowerment of persons with disabilities, Divyangjan, Crcsre Shillong, haka arpuhendro tarik naitung, halat mukla Community Hall, West Giant Hills District. Haka ni singile dan lang usumbut menteri rang ba gejala uba asnyaw balang dhal, UMLA kathan bat u chairman kemuda, uba Wailat Miki Shila, Deputy Commissioner u Abhinav Kumar Singh, IAS, u Dr. Ram Shakal Sahani, Director of Crcsre Shillong, kong Najar District Social Welfare Officer na lor kiwaipan. Haga jingkran kum ukong san, u sembut menteri rangba ula pensyulo da kibriya badan jingduna haki Dkhot met kumju iki nong sumar, bakin buat renti iki kendon, kenang bakin yo iki jimentoy bapura limba ki skim sorkar. Ula banjuru halor kejinan kam, ban pendrung kerteng adhar, kenang bakin omdo iki babuan ki jimentoy, bat ula penskam iki jingkut jingmut jengko sorkar ban ajing kersyan iki bakum kini kibriya. Ula kentu pensyuluru iki, bakin don ni jingmut jing perkhat ke babha berban kiyo syaprang da jingit baga jingkut jingmut ke baskam ula banjuru halor ke jinon kam ban betengi ke jing pule jongki bat ban be sya thong ke jongki khlem kanu gunu jing artatien da ka bakula ki halor ki lat jingkershan ki baye beteng na kalyang ke sorkar hagani ke jingyalang bala penyat de uba H lalu supervisor social welfare department Jowai la yoru ke jingkran u Dr. Ram Shakal Sahani director of Crcsre Shillong kumju ke jingkran pedang nakakong Naja DSWO bat ke jingkran ai kublay na uba M Thaba CBRW Social Welfare Department Jowai. Henry Pertu. Inem Miki. Tene ketrik ngawo fix chimanai menchwa la ka choman le ko au yam lang wo gi khon gi ti yongi kham tam kurio yu em ga jingduna kam i di blangi waro kani ke program go kawi na ka top priority udah man la ka top agenda ko government of India what I kam ke sarkar state le ke state government emi ka top priority wa kamon kibriyong iwaro yo man equal rights in every way. Em kapor gi piludi people songi man ongi people with handicap ong bedek tin yung iman ki kon gi go em gajing duna. Ikam go mem jo mulai berekat kam ke polisi ni bentayo pi. Jo bo ile ke moral responsibility wa is our duty to see especially for those people. Bonjak ke Jingïarap, bonjak ke procedure, but simple procedure. Bon ki kam ko hable im hong mani ko sui kam tam ki bagi pa kam da batay mawaila tu em katukani procedure follow. Bon ki training program ko follow khna yo man ki qualified candidate lani ki beneficiaries encourage
Hanya sausi wong kami nong yelang yang bihan dulu sidang pun memang ada. Teman memang ada har nomor tip itu kuan ki benefits available in the government of India qualify. Hanya eman ketika sau tu nak liang khatam sang kudong ong geman boleh ada har. Nebak kat kau mana ni tu 99% di scheme tu one in the government of India directly. Aadhaar is nothing. In the other words, it's just a unique identification number of every person, of every citizen of the Indian country. Mana kalian memang Aadhaar? Long talk ikon kitiyo ini. Dalam nabi ko po Aadhaar somehow encourage, somehow pun somehow to start. Nalor ko Aadhaar la account board ni procedure kam taman training camps. Habi MB ne ba nanti BM mo percentage ko qualify ini jadi Duna dengan government. Ne ba law ke central government ikam government of Meghalaya. Bon telik scheme gua wani hakat ko kom in the form of assistant. Directly ko juga makam CM care. Kum to dengan disability. Em khon boduk ko yung ko sem chileng le cuba ke major surgery bujuk man kamu untuk lek kini do lek heart surgery kata la kentuk ko po mesti gas lek ke special incentive na government tahu itu gini kau ni ketijo ki dia amai han buto ko Duna i ke sarkar khana ki numbers of program we have initiated manusia memang program ada menjual Madam Najer ne, iwan with, iwan thot, iwan sound thopi, kata officer ko, persang tu biuti kita ulai di yo ini Jingïarap. Lani, deputy commissioner, hakti jadi ki, persang tu biuti kita. Kini ki wheelchairs, kini ki bench do, kini penem kamar skor, kini tu ki basic. What hadu ke job reservation le bu ke kota hagawon di sektor hagawon di department lani hagawon di district hagawon ke high level yang gitu lalu ke MPSC ke DSC company DSC emilam to ro bakala every 100 post after 100 one go week yang disabilities yang yonga ngada bongoi u ton perchan thulat wo thu ye kita gilat Jingïarap kham tam yakini ki mo ki bada chna kerpang blai sia thui kham tam ya ki mandei manpa yung hasem untuk usuk it's a big challenge te kwai nakaliang yogi utho te galat uluti wo yarap bat kham tam le upun kunmu ye phi woto ka sarkar membi be phi ka sarkar em hi go Bat nagaliang yung percang itu kita gilat uti wakamon u wanra ya kita gilat Jingïarap. Ho ngamong lagi di sini gua dedep u krek ke Ophis. Krek hi ke Ophis. Yo i cibon ki jing percang yung ki. Tanghan rei ngayu dang bon ki skim. Men. Mande ya chemo bisi ya bodde ni ya kita ki skim yu phed yu ye yarap ya gini ki person with disabilities yo dang cipon di program yo memang pengkrek kami topok ke distrik ke yogi ne jai da ora kejingyapan jimut wo DC wa Dr. Ram Sahani deputy chief minister yogi te dep chong perkhati kamon utho lagi khnang wo ge I penem kam hok lane chispa persen ya kini skim ki Jingïarap ya kini go to yo but chemi wato em hile nai ke jing Duna ke jing labs ni yu Duna yo tugyo kwa yo tambon sin kaman ku apply di pilih hawla tang tip ki de ki skim QM tenete daw kamada khana bintu ngaman di bawah ki por yo ye chem wo Dr. Ram Sahani khana ye I ki skim yu khe tang khangit ko nga ong ham pe ya hado bon ki skim ki wong to ding chna thme ku em lapa kamu dah senyap ini, ke Jingïarap nalor ke state scheme kode M,
ke CM Care ko lembano Chief Minister Burom Yoki ode juk yok tijan kamanyau spak sampau tengka ci benai kete tok ko wiarap nalor kita yakitu ti wadang hiu boy pi wa tu lai ci lain yu her ke sorkar yarap ko kami kita jan negeliang yang ko office yang ke DSWO de juk M bat de juk yarap ile dari gitu gumpu M wa apply yang ke scheme le nga apila ya pi nga karpa dia pi lai ci ko office det te ya klam det te yo pi ya ke ni Jingïarap